Page 298 et 299 ka tafsir al-Qur'an de sura 18. wadakhala o nato e jannata o ka zarde makko wa tay kono kanko zalimu li nafsi o lannino toñude hore makko neebi. qala ma azunnu min misikka mbarin an tabida hadihi wonde di zarde jiyan do lannay abadan aduna. wama azunnu misikka sa'ata dargal kadi qayima tan daroto wala irruditu wallahi mi rutta ila rabbi faade ka jomiyan la jidanna mi tawye khairan minna ko buri mojjude dum nami yangotodo nami tampowo mun qalaban wayli torgal. qala law sahibu dimmojo makko wiimo wa watay kanko yo hawiru himo yewtamo on andi nanen en wi wa watay kanko yo hawiru himo mantanomo wenjamo joni en wi wa kanko yo hawiru himo yewtamo himo waajomo bi mana na lukaje majji on de ferirte ko firo majji o ndar faltindire mojja on andi on tokora majji alaka alqur'ana jonnon ko de gotum kaje kono yifiro gon serti mandi to don akafarta ene ayedday billadhi wallajo khalaqa tagudoma min turabin immurde mbumbu laydi summa min tafatirete tobbere maniyo summa sawaka refto fondendir ma rajulan waduma gorko lakinna kuntum wallahu allajo rabbi mi woni jomiya wala ushriku mi shirkanta bi rabbi jomiya ahadan hay e goto walawla id dakhalta hani no tumande nato do jannata ka zarde ma qul tawi'a ma sha Allah ko Allah moy la quwwata dole ala fere ala illa billah sanakal ko dum hannoda intarani sayi ilam min hande ana galla min ka wonde ko min burma fandude malan jawdi wa waladan e bibbe ha fa sano tanjina rabbi jomi an yutini de okkatalan khairan ko buri mojjude min jannati kadi di zardeji maado wa yursila urta alaiha e majji husbanan bippayndu hendu wulndu mina sama e modde ka sama fatusbiha zarden on wonta soyidan leydi zalagan laabundi pas tawata hay kudum ala e hore moy dum ayusbiha ma wonta ma o handi am makko gawran be budum falanta sotti atawa non awawata la wonande o do zardenji fo talaban dabbangol e ndiyan ko di yara ayinay ko ha o gayna akhi wa o heta hubiti be samarihi dimde makko on yite ngen fo ataka sumi fasba o wonti yo galle bo mo waylita non hande kadi kaffahinewe makko den alama an fagay dow ko dépense fiya e jardin wayata e jardin o khawiyatun ko fukkido ala urushiya e hore makko on way gol moyna ya laytani e jallo lam ushriku bi rabbi ya rabbi tam shirkana no jomi adana e goto walam takun lahu la tanakimu fiyatun fedde yansuruna walla e ndema min dunila ko hewta Allah wama kana wanal kadi muntasiran ko wawdo wallude hore makko hunalika ko don e don o andi al walayatu heftu gongol lillahi ko wonande Allah al haqqa ka gonga huwa ko kanko Allah khairun thawaban buri mojjude baraji wa khairun uqba kanko buri mojjude battane wadribum lahum wadambe kadi si dum don feddi masallayati dunya misan dan gurdam aduna baabe no hittini fi alqur'ana toro yetobe kama in aduna no wayno ndiyan anzalna min jipina dan nasama me takasama faqtalata bihi jillondira e majja nabatul ardi pudi leydi ndin fasbaha leydi ndin wonta pudi di wonta hashiman fasba pudi wonta shiman muncidi nde wotere tadru hurriyahu hendu ruina kadi ko munci kon laba poy wa kana la ala latka ala kulli shay'in do kala nde mokko tadiran ko wawdo waylite musibbe julbe al malu yi ko wiete jawdi wal banuna bibbe worbe zinatul hayati dunya don ko cudare ngurdan aduna ni nani wal baqiyatu salihatu ko moddi heddotodi din khairum buri modjude ndo rabbika nokka jomma kon dun moddi heddotodi 628 60 53 09 sawaban ko dum buri mojjude baraji wa khairun ko dum buri mojjude amalan yala wa yawma nusayyirul jibala nyande me ruino de pelle wa taral arda aylaydi dim barizatan har ko labni poy wa sharnahum min mobe tabe falam nugadir min ajata min mabbe hadan hay e goto wa uridu be webite ala rabbika yeso jomi ma sappanar ko be saffeji Allah bi ala gadi jitto mo na gomdi on arime kama khalaqnakum wa men tagiri onnon awwala marratin karande lawol wona doloke wona tuba wona silipu wona auto wona easing wona magazin bazikon zamtum on fenino wonde Allah na jala lakum wonde me wadana ali o mawaidan fodore Allahu akbar wa uti alkitabu talkidin fo walline fatara almujrimina ya bombe be mushfiqin hibe ani joti mimma fi sabu ko be andi kon ender talkidin hibe andi ko be hoy sagare bingawal faya ko acci e fayande
wa yaquluna bena ya waylatana e jallo amen mali hadal kitab sibe jangi be gayni kon dun nangidi talki amen di kon dum nangidi la yughadiru kanji di accata saghiratan pihum burkum fandude ko min wowli ya wala kabirata wana ko buri mawnude illa sase wana kanji di mufti fo hawtindiri wa wajadu be tawa ma amilu kala ko be golle ko hadiran hino tawa der ton be yobe kadi he wala zulmu rabbuka yomma tonya ta adan haybe goto wa idha qulna ante to mane me wiano lil malaikatu nande malaika be isjudu sujjane li adam nande adam fasajadu be sujji la iblisa kana ulati min al jinni jiyado jinna fa fasaqa wa fasin gini anamru rabbiga yamirore jomi makkonde ene afatattakhidunahu e on jogitotomo wa dhurriyatahu e dhurriya makkon awliya anjatiki min duni accollam min Allah wa hum kambe lakum wonande on ono yimbe ben aduwon ko be aybe modon bi sabawa bonani li zalimina onande to nyobe badalan battiti ko be wattiti mo wattiti Allah idun do non boni ko wattiti ma shattum misidinano di khalqa samati tagegol kamuldin wal ardi lidini wala khalqa anfusim wana tagegol yore majji wa ma kuntum wana alkadi muttakhidal mudillina komi jogito to do majjo ben adudan wallindirtebe sembinortebe wa yama yaqulu nyande kanko Allah dalo itanadu awanodde shuraka ya kafidi dian alladina din za'amtum di ajoto don fenon fada'um be noddadi falam yastajibu lahum dinoto ta kobe wa ja'alna mi wada bayna makkone mabbe mawbiqan hedode wara al mujrimuna ayay bombe ben yi'a wara al mujrimuna bombe ben yi'a annara yitengen fazannu be fellita annahum enele kambe muwaqi'uha ko be yanobe